بەلبینەران دەربارەی ساڵڕۆژە ڕۆژنامەگەریە کوردی و هەروەسان ساڵڕۆژە دامەزراندنە سندیکا ڕۆژنامەوانین کوردستانی نوکە لە ئستودیۆیە ڕقیب محمود ئەندامی دەستە کارگەریە سندیکا ڕۆژنامەوانین کوردستانی دەیەگەلمەدەیە دەمێتە باش کاکە ڕقیب خێرهاتی. دەم باش سپاس بەێ پیرۆزبایی لەهاتکەم جژنە هەوا پیرۆز بن زۆر سپاس بووە. کاک ڕقیب گرنگترین و سەرەکیترین پرسیارەگەرم ژێ دەست پێ بکەین دەبینین یاسا مافی وەرگرتنە زانیاریان هەتان و کە نەهاتیە پراکتیزەکردن و ئەف یاسا هەنێژ لایە بژین دام و دەستگەیان حکومی نەهاتیە گەشتاندن ji layekê dîve dibînin hêlên sor û herwesan bêjin sansûr bu hindek dezgehê ragihandinê heye lê hindekê dît azadin etkar ڕۆژنامەوانیە دا ئەرێ هەوا وەک سندیکا ڕۆژنامەوانین کوردستانی لە قەدوهۆکە هەتان و کە چ پێنگاوێک چه هەڵویستێک دەربارەی ڤان سەرپێچیان هەنە ئەvە دوسێت تەوەرێکن ئەvێ پرسیارەیە بۆ بژم بیتەن پێشکەفتنە هەر وڵاتێکی ناخواسمە ئەگەوێت ئەو وڵات بێت vekirî bîtin berember hewlatî xwe dana zanyariyaya. Yasa dezveyînana zanyarê Herêma Kurdistanê yasa geleka pêşkeftiye nivêsîn. Heta hindek caratê te behezkirin ji ku ew yasayên Ewropa jî hatîne çêkirin belku ev şwê pêşkeftî tire. Hêk şu an feqerat bêjîtin ya Herêma Kurdistanê bêjîtin her kesekê mafê hey zanyarê bi dest xwe vebînîtin her kesekê bît. Hindek cihê dîtirê wan welatê Ewropî wekî Almanya bêjîtin akinciyê welatî mafê bi destverînana zanyarîya hey. Ev cêwaziya heye yani ya baştir ev her kesek bîtin zanyarê dest xwe bînîtin. Bes ev verê de ne mesele nivêsîne belku gelek cara vê xwedkeyîna nuktet bêjin mişerreeyê Kurdistanî ya gotî hema bila bêjîtin her kesekê bîtin çawa nivîsî bên vêse çûku her nayê de cêbecêkirin. A mesela me verê de mesela ev yasa nehatiye cêbecêkirin da eger ev kesê çît û ev rojnamevanê çîtin eger yê çekdarkirî nebitin piyasayê van yasaya dête ihmalkirin û dête piştgû havêtin ve eger çut bêjte ez hatîm zanyariya wergirim ser vê şolê ser vê meselê ser vê tiştî dête piştgû havêtin ve evê mesela hêlasor yani bu dezgehekî hebî bu dezgehekî nabîtin rastî heta vê gavkê jî ez bînim ku ev tiştekî şibih karesat e wekî karesatekê ye divêtin rojnamevan hemî wekî bin divêtin dezgehên ragihandinê hemî wekî bin divêt çi cêwazît nabeyne vî logoyê dî de nebîtin çunku ev kesê daîrekê kart ketin fermangehekê kart ketin hîp qanûnekê li wêrê kart ketin ev kesê çîtin jî her ev jî qanûnekê çîtin divêt qanûnê gelekê ku dibkarbînin ne hindek mezaciyata ne hindek xizm û xizmanê ne meselê hezbayetî nav dabin hindî em evana bikeyne pîver bixwe zanyarî bideme te ne demeyekê dî em dê vemayî bîn. Belê Kak Raqî bûçe hetan û ke bêjin sendîka ya serbexûnîne an jî bêjin hewl nehatiye dan sendîka ya serbexû bîtin û karê xwe yê pîşeyî birêve bibetin hetan û ke hindek layinên hezbî dibîtin li dûr hebin. Sendîka ya serbexû bû bes vê dumahiyê çi bîtin evê qeyrana vê dumahiyê jî Kurdistan vegirtî şerê Daeş welê kir ku sendîka heta hedekê mezin serbexweya xweş dest bidetin yani bîtin geh te hedê wêrê ku bêjim çi bîtin welê bêtin careka diyem zifrîne ve pêş 2003 salê nota da herêş me bixwe sendîkayeka dî denîtin herêş me bixwe karekî dî biketin çûku hindek ev layenê dîtirê evêj dervê sendîkayê jî wana bixwe heta hedekî bedîlê danay û ev rûke jî dîf ew ahenga li qedûhok sendîka rojnamenivîsên Kurdistanê gêray peyvêt wan hevalan da evên peyv pêşkêş kirîn weku neqîbê sendîka rojnamenivîsan weku sekretera li qedûhokê ev çendej dê de hebû her çend ev henê ya diyarê jî wan beyannamên vê helkeftê jî hatîne pexşkirin hatîne belavkirin ev henê ya diyar bû weku divêt sendîka bibite mala hemî rojnamevana ev hemî kes vê gavkeyê vêt bînîtin kes nikuliyê lê naket û kes heşatî lê naketin ez ev tiştekî giring et verê da ya pêtiviyet vî wextî da ev sala da sendîka rojnamenivîsên Kurdistanê kongrê xwe biketin hindî zîtirê jî baştir ye hindî zîtirê baştir ye ev mişkilê tenê dê çareser bin
افجا اگر اف سندیکا ائتلاف بیتن اگر ائتلاف جنا بیتن هر خود بجن آماده این هر گاوکا اف کنگره بیت کردن بس افت بجن سندیکا بخوجیک 2 سال نزدیک 2 ساله بسر و چون بله پیتویا اوجی بیت آپدیت کردن پیتویا اوجی بیت نی کردن بلکو اف برادریت وریدا یت حتی حدا کی یت واسطیان حتی حدا کی بلکه 5 سال بین گلک شت هین پیتویا بیت کردن بونمونه گهورینا یاساین کار روزنامه‌وانی گهورینا یاسا سندیکای بخو گهورینا یاسا خانه‌نشینا روزنامه‌وانا اوت هنه حتی یاسا دزوینا نازانیاریاجی حتی حدا کی دوید به هموار کردن اوه هنه پیتویا وقتی استاف اکنی تتن مسوجات برحكا جرم تريتن دشيت هندك تشتري بيشكشي حكمت بكتن وجا حكمت ويقف كيكو برلمان نينك وجهويري ياساب جهورتن أفد اكتبابات أكيديتر. بله. كاك رقيب وقت هذا ديار كرنا أفد دم كدريج لسر وسنا كونغرس سنديكاي و درباز بوي وقتانو كان هاتيا بستن. أريهن وقت استاف كاري هن شرعياتا دريجي بدانا كار خوش كي ورد گرن. دفمه دی نینه کو بیشتن اگر خلاص بیتن وقتی ته هنده خلاص بیتن کو تشرعیت نامینیتن و افناسات دانینش بر هنده بردام کاری خود کن بس مثلا نکو وکو بیشن وکو لق ما شرعیت نمایا بلکو انجمن جی وصايا انجمن سندیکای جی وصايا و نه بس سندیکا روزنامه نویسین کردستان بتنیجی بلکو گلک تشدید تریجی که کردستان دا گازی خلد نبم حتی 32 سندیکا و کومال و اف شتت NGO اوه یت بسرو چون کنگره وانا تنه بجم بس سندیکا اکتینه کنگره خوی کری بلکو وانا جی کان پندک سپانسر و هندک شیان اوا کنگره خوی کری برهنده هنده جرا خو اگر 5 سال ببین و ناحیه و 5 سال ببین و همی گاواجی دیف اخفنت حوالت ما انسریتر انجمنی تشتی ما بو کنگره درست تنید من تلویر مسئله مادی مسئله پاره و حکمت ملی خوب ده تبر و کی هر جار برینو کجی دا کنگره بهتا کرن وان وریج دایی خود گهینا حکمت کو بتویا او مزگینی افریقا دابومه بله کاک رقیب بسیار کادیل وری بهم کرن دبیانام خدا سندیکای بحثلوان روزنامه‌وان نکریه کو هاتینا کشتن و هر وسان هاتینا گرتن و رگری له هاتینا کرن اری هوا کو سندیکا روزنامه‌وان کردستان لقد هو که هاتانو که او روزنامه‌وان سرپیچی له هاتینا کرن کیسه کا اکشوانا اکلای کریه اوت اف روزنامه‌وان دفمه سرپیچی دیگه هنت دفمه بله سکالایت خود تو مارکن و دنگی خود گهی نما بالمتا پتریو وانا يعني اسش وكو نسبه 98% او مبدا زفتينين وام اگر دز فيجنين اك سكالا بتنه ام نشر دز خو بينين او تينا يتري هم دز خو بينين بافرينا گهين تو بتنه ام براوانيشوان روزنامه وانات كاين اوت اندام سندیکای دار بلکه ما براوان شدیدی گرین اوت اندام سندیکای جنبن ام وین حیدات بشراستین و ام تشين چونکو بلکو هندك دزگه دی ام بجن هندك سندیکای دی محامی یک تنه هبیتن بس خوشحالی و ما کومگا محامی های کیسوان تنه اکلای کرن حتانو که اگر بهنه اکلای کرن بو چی دنگ و دانینا بو چی نه دیار کرن جا همی گاوا چاره سریاوی بدنگی که محکمه دایا و نه کی وقتی ریدان اوی کو دزگه همیش لی بحث کن اوه جوازیه بیتن سندیکا خوشی او دست حالات بری نبیتن کو دنگی هند مازن جه بینیتن کو بیشتر اف قضیه چاره سر کرد بلکو باشتشک او بدنگی بیت چاره سر کردن نکتا متحکم نه تکسر او برانبر سر او روزنامه‌وان او کیسه بو اکلات کردن برو واجبی از بینیم اگر اکلایی بدنگیش بیت اکلایی کردن هر سرکفتنه بو سندیکای بله کاک رقیب زور سپاس بوده دمی وریداتوت گلم داوود سپاس با واجی جشن هوا دوباره پیروز جشن برادران بادینانسات همی اول پشت کامیری در هنر همی حوالن بادینانسات پیروز کم پرکه هواجی دیسان پیروز با همی روزنامه‌وان کردستان کم هر جایی که لیبل بله زور سپاس بوده ولی بینران درباره سال روزنامه‌گری کردی هر واسان دامزراندن سندیکا روزنامه‌وان کردستان رقیب محمود اندام دسته کارگری سندیکا روزنامه‌وان کردستان دیگه گلم داوود